Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Mfumo husianao ne hifadhi yo mabareni wadi saia huwainu hunumoroni haruma ele jumba la gendarmeri omhashirishwe mazofera husu ye sharia shahu mabareni eze ajali zifanyishi hao mengoni mweza onesi wa haruma emihashirishwe ifanyi wao ho munasaba wa heshere hinu wanajumwa papahali na Salim Ben Abdillahi Zarkashi. Kuonesa usikitifu waho wandu wafariki anaone dunia hasiba buneze ajali monziani inunde unwani ya bali waneze mbawa za hifadhi haruma mfumo wa dunia wahe hifadhi ya nzia hausharikiana ne wizara ya hesuiha nene kungumanyo la dunia la hunono hawange onesawe ya ukahadaraja ya dunia zaidi ya wandu milioni wafariki anaone dunia hasibabu deze ajali monziani omandaliwa wahe hafla inuikao ikaubua zihazi yemhu wahe gendarmeri haonesa zehazi wazitanziani ili ushashiza ze ajali zo mabareni na zetanafunzi lai ya hauka umahaziwi zili na 20 ajali majana maili na mengumirar na 6 dozafanyishiha kinyume mwa umahaziwi zili na 19 ajali majana maili na mengumisana na mfukara. Mundu kaya ze ajali zinji zikauja asbabu de vitesse yani de excès de vitesse abuzaka huja asibabu de defiance za hema gari wayo ngabo zakahuja sababu do wandu wale wao waendese magari donc zenongo hizo pia hizo tuko zitanziani leo bumngwa ivenze ni code de la route ya nyumeni ikao ngabonongo ko kazi jakaya harumwe code de la route ya hale leo zija mathalan zinongo za ceinture mathalan zinongo za telefone mathalan ndongo zinji za tukaya wakatila leo za jazilio hizo ngardomete ya accent harumwe zinongo hizo mahususu do wanwenda uzembi ndongo zinjingi zo sibabu mwaze ajali zo munziani domwendo mwinji wa hema zofera ombalio gari na mru halewe omavuti ya omkandra nana omrumio ya telefoni na mru habali ya le gari milioni 20 za wanadamu hunda milioni mengo mitano do wandu ikaongwa kozao hasibabu neze ajali munziani haonesa zinu ye wakala wa hele kungumanyo la dunia la unono harumwa ye hutba yaitekeleza ho munasaba wa usiku unuikao usherehilo hau akhirifu horekebesha zenzi yangizo muhimu ama angepasao zidunga nene mashartu ya hifadhi ya nzia hoshashizao mwendo uke kilometra 30 huenda zivukishe roho za wakazi kao wenda ovonsi nana wabali yawe magari namna jende wizara ya honono ya barnamajisha ze tartibu za ulahi kimluikao ahundana na ajali yomonziani. Ministère de la Santé e barnamajini wasi uidunga mundu mana yini lazimu hafadhi wantu wafanyao wantu walo harwa ya mavare mana inti tungu ya mtu umoja nsijua mba intungu ya vinga watu pia mana ronsi pia watu sivinga magari ronsi pia sendra haimindu vavo lazimu rihifadhi ngona tuvenza Zambia i personnel soigna yatu amba mtu atofanya accident adungwa swili ilazimu amrenge haraka mana lupitali twahirengwa haraka angaliwa wantu wajua hika ilazimu refere haraka unono parhana haraka barnamaji ya njia haruma ya majuma ya misomo na ubirilia homa vareni itilwanziani ne hifadhi ya gendarmeri haruma mfumo wa dunia wa hifadhi ya nzia ili uhashirisha wonsi wakazi waelewe ya uka hoji hifadhi gizo muhimu hopareni eba wakati kojaja usoni mwa ye hifadhi ya nzia horengae magari kao kaya jakazi wa nambari hauka yanu wajau ngayo mengoni mwa eze sibabu za heze ajali ni magari yanu emenjini hao magari ya hisirikali. Misomo husu omwano no fujari wa bahari ni no mtundo watinjie bange banutsiju unjianziani ranzide yaho wainu hunumuruni wandu jana na 20 ndo andimishi wao ili washinde wafanye zihazi zao mahususu do haruma hifadhi ya bahari ni misomo inu ngejofanyishie haruma panza la mifumo miili nsi hatu nsilo haruma canal de Mozambique ensinu haruma nukutwa jana zemongo miraru za hazemeli zibalo mafuranga zibiro haruma nsi hatu
ze container ngazibiru abo monuka baba henu mafujari waisawaja karibu nensi hatu kangwa Mozambiki na Mozambiki ngwa 200 maili nasi ani 200 km nasi yabo iladhimu rijihifadhi rengenizwa mana pia harumaze poroza hatu ne haruma bahari ya hatu ukafujari juo utijiri haruma nsi ya hatu unumando akainu proje ilo na mahamine ya pays zinji za Afrique de l'Est et des pays occidentaux. Donc on dit ça unumwaha donc d'ici 2023-24 wajuhuja wajudo jeni mwaha ujaona kazi la wasawani kwa wanadamu wasangwa zitu ya onziani donc abuma udungwa johansi structure ya Comité national de sécurité maritime ya udosahilisha zenongezo zontipia donc wanikwaze utizo za udesele wajue kanga bati trafiki ya wanadamu kabati drogu kabati peshi ilisiti kabati piratri iliwakaneze wanikwaze utiza ushinda wadesele ni incident ijoka waihundu harma bahari ne harma zeporo. Waziri wa misafara jaye Ahmad Shamfi haonesa faida ijoparhaniha husonimwa omsomo unu mahususu domwano no fujari wa mapirati. Douaninga Liba, société commune Liba, officier de police et gendarmerie Liba. Yungo na tafsir ukaya hifadhi ya bahari hatu luana da lezimadi ni zahao hifadhi ya bahari hatu ili revese bahari hatu nensi hatu na ajali aswanda inu ya wanuka wandu mateka aswanda inu ambao terorismo aswanda zinauza wakili organize neni fanu na hizo ilunga nchi yao hamejiha ya barnamiji ya idawla de serikali ya hahe ya ukaisi hatu kerma amani si hatu irede hamade de lekov la he dunia lezo kweli so la kasame Equateur haina madini kabla mensi hatu kazi zibato za mafura za gashi kazi ze continent mfano ya pore ya Zwani ngabaro hao continent leo hana 16 destination ya pore ya Zwani wiyo ze conteneurs zero hao zibalone zemeli huroha garala hama destination kwa nalada yodo ubango le sao umuhimu wa hensi ya kiba hensi hatu ngebira ubari zenye ushuru za utoa ya mizigo la duani ya Moroni zipanda zaidi ya mafunvu maili na nukta 5 haruma jana. Ikarari ya uheza zenye ushuru ingenjiao haruma isharia ulawana ne madhamana wa hela duani niyo wazishaishi tarehe 5 ya Avril eza sababisha Henry Sofia Hassan uzioneso na udunga mapicha ya Nurdin Polo. Uwadi wa coronavirus uzingamanya ya nkiba harmole mengu kamil. Hazinu, zenye ushuru za hela duani ya Komori, zipanda hawe ya kaya, zinu zola wana ni ziarama ya heze bidhamru ya vahiza. Abahenu besengwa jona arma tafsiri nyundwa jina arambe ukaya ezinduzi heya paraporne environnement katikao ngarendao wakatikao wa covid wakatikao yefreti yoyo ngaijuka uheya yawi heya harma dunia kamili ne zi facture hizi ndo kayanga fluctuation ani zinduzo heya potasi zisio trasi hakaya ze dolari ze beze ze devises za bonzi kao de zurumilo harma mulo hizi nduizo zo heya hainu wakati zisizi heya donc wasuli hunu Komori ndio kaya ila facture munyabadia iheya ne freti iheya ya harma marché intérieur kao ezinduzilanga jokenda za huziwa kejundi ukaya bei wajuheza upande wa hao sha zila nyushuri kao zivumbulwa wando bokaya ziheya nono la douane kwa doheza mbahindu botasi walabo mtsana walabo masihu wala wizara hemali kwa doheza mbahindu botasi mtsana masihu sha ila budget ya mwaha ikayo votiwa kwa mwaha huisa yo kazakifu wala wandongala budget ijao mwaha ujao rangundo mwezi wa Avril uhundo mwezi wa Julieti mwahaziwi zili na 19 zebeiza la diwani za urengazana za utini ya urahafu yemalalau ni shahula zikazisihi hadaraja mongo miraru harumajana na zinu zisababisha hasara ya miliari nzima na zihimengo 8 ama imadhamana kwa jazona jumo msaidio wa hoa nansi ni mabahazazi haruma wakati wa wadi hamadaunu yebanda zinu nrazi za usisa zebei za utowe shahula hamade nkuhu ne nyama hauwenganu hola diwani zitulwa nziani mbwa shahula yawe nkuhu nge buhari yabo sivumbua zindu za bundo sivumbua yemalalao ikangaranga leo haruma shahula mfano ngabungano ngaboze nkuzo ndombao ono izindu zo zisi hulibisa mbayendo la duani
ngabo bahinu ba valeur kafu e valeur kafu yo huja ne shenru ne facture la wahula shenru hula na ula mbahizo wa ila shenru ne ziharama ikao ufanyia hula tawasular me por ya moroni ono jitsanganyise ne fret RCK 1,5 abanu RCK yo 2,5 yapunga joinje zamba bititi haruma indi shaka watsi ja nyushuru za kaunjia zezindu za hilando shombo shambao skaneri shautunda haini shibahulao harumwe poro ya moroni shihansiwa ama wenji ngwajuzisao masuala uhusu wema wahayo no mlibiso wahayo na huliho de madhamana wa hela duan yebe ya skaneri ngio realizi wizita no mapesa ashikomori badala realizi mfukari aba hainu borajane shombo shinu ngashongesao ukana garantia ukaya zilazindu zaho kasukomelo hata una gain de temps yokangwe hunro akaya kufanya declaration go jobo trasi haruma 3 minutes declaration ga ifanyishi hao haruma traitement au niveau opération commerciale ala na shombo shinu tena voshilo vala scanner nga evitso vala haraka ujusela container yao wasilo dahoni hao donc scanner ija isahilishe ibunguze wakati wakaya mdaula tola douane wakati ukawa mnungu la wakati mwinji commerçant ununguza wakati hizo kaya ujuha ya jola douane bitse skumbili ndaru na ika haja skuzima ngurengo ila container ya hende za dahona ndebo dahoni hai hokaze nyushuru za dunia ngizo 2.5 badala ya nzima 1.5 haruma jana isababisha zebeiza he magari zipandra ila kaulibisi wazihwijana na mengo 5 mapesa ashikomor ndungu litoo haralizihwijana na mengo mirandaru ila kautola hazihwijana na mengo mfukare ngalitolwao hazihwijana na mengo 8 na zili yebusi ya kaulibisi wa milioni nzima ngalitolwao ha milioni nzima na 15. Jumba la biashara UCCIA litia mhono mkataba wona ile shirika lambao laifa hamadhumuni ya waalimisha wandu walo na fikira za ukawa kai mabahaza zima haijao. Sofia Hassan na Ibrahim Mkababo. Madhumuni ya barnamaji ya kuzuri inu ndo sahilisha wanazioni washinde wajitoshe haujisaidia harumwe misomo ya hao wajikurubishe wajau ne biashara hanzia za interneti inurambao marketing digital haluha ya mkolo wanazioni mongo 8 ndo wajuhondananeshwa baha shaubwe barnamaji ya kuzuri inu na mengo miranda ruharumwa jana ngwajuka wanashe Fanya program kuzuri inu ifalike ma étudiant dona zioniwa université ili washinde leo washinde wahunde financement washinde wajifinance misomo yao situation ya mnashioni mama azentipia yoka difficile zuzamwenti ensi hatu donc leo ngana ze inscription zao ya libe ngena transport ngena shahula donc mtsena ngajoshinda ya endelee ni misomo yahe shatene yakenimna hazi yado hunda ba yabo sini mkataba da sina chambre de commerce elia formewa amwa ze technique de vente amwa marketing digital eli shindiri msaidie holiho eze hazi ngazijohendelea hanzia za interneti harumwe siti ya kuza komor na holiho zinupi ngazanzo misomo le jumba la biashara lirengeze dhamana za unike makuzuri ya misomo ya lazima. Mongoni mweze service kao chambre de commerce wozi met en place des ajouts de formation pour ngatoka kufanya hazi wazima rejeri monter programme ya formation spéciale ya hema commerciaux hao wanu makuzur rejeri wa accompagner wa former harma phase ya handani ya husu vente directe puis ngatoka formation je déployer wa ma phase zavili tout ce qui est marketing digital, comment vendre sur les réseaux sociaux. Hotini ya mvu anzima za ubasa uwaensi, zo muhimu hapo ya kaya, dunia ya leo ngenda wahanzia za matangazo na interneti. Inude maana li jumba la biashara litini ya mvu anzima jainu, ijoka upanga mabahazaziwa maudu. Madhomana wa barnamaji ya Basin Versant wastakabadhisha ziwalo walimaji wapana juu harumu alijera la itanraya azma ya ungwa mhono ni muhafidhu wa elesi wanangazija muhidini Siti Farwata. Salima Ahmad Ali na Ahmed Nasor. Muhafidhu heshesiwa shangazija Siti Farwata muhidini liyastakabadhisha uwalimaji wa mji wapana juu yeziwalo zinu namna ya ujadidisha zihazi za hao ili wajikimu harima mva wa shahula hotsawa wa mji unu ili utie barnamajinu handani zinu habo yaka uwalimaji wa mji wa ushinda wajimi za shindu harima mzi wa Ramadhani ili uruhusu wakazi washinde wahunde shahula habei za uhafifu nao waone saye furaha ya hao
na uombea washinde wajibu ye mahutajio ya tahwao. Ribo shamara habasa na bana juu watorini ka utukufu unu hilo dawa hilo dima kana ujojua lijinike wasi shanga jo hangalia parce que ilifanya listi ya wandu ribeha ula base versa wandu wao ndo ajutendo wa beneficier engebo bakimbabisi sijeri irenge iziwaluzinu zipangiha hamarindi lavani trama tomate karoti na zasaya namna ya uka uwalimaji washinde waheze juu zehaziza hao. Ihafla ya ustakabadhisha iziwaluzinu ikashwabaha uwalimaji watekeleza madaimenji ili uruhusu zehaziza hao zendelee. Narombo Mungu lishinde lijibwe matarajio ikaono mayamba bandu ya hese pare manake jo sahihisha haku ula mwawezi yo ujaho mjine sikeni zo bahisha lishinde limunde tartibu ya ukaya waunde namna ya ukaya shaula shino shisiwole wandu washinde waunde mahala ushihafadhi ya shikausa ya ushilekeza hata niunde inu yangwa ula belikalite ya nensi ya komori ya hezi walo nezio zito fanyishia yemijimine ya bakisha yahundana ne bahati yahe barnamaji base versan ngejo stakabadhushiwa yezi walozinu tihale banu ili haini mjibanu washinde waendelee nezehazi za hao haukaho hifadhi wa ulanga ngainji yao waja uharima uumva wabarikisha yele dima. Emitanyarishwe yalikiana ne mijarada ya mwiso husu yenye tafiti zifanyiwa ne idara jimla ya zenye tafiti ngendeleao haundo lebaki ya linu wajihanti na wanzi hai malaho ya wandu walo na maisha masongefu no wahunda na nazitendwa za kifujari hamadhumuni ya wahundi ya shawiri ili wasaidia. Enquête ilifanya ule unge jushinda isaidie wandu wa mesure ODD hamade ODD numéro 3 ya husu santé ne ODD numéro 4 ya husu education donc za jushinda hunde indicateur yabo ya ushinda isaidie serikali ya daula wavimise ez objectifs hizo waone namna relio donc yo nabonga barnamaji ya ya he kungumanyo la Afrika yambulao agenda 2063 tena ikao ya daula tena ya Komori wanza waidungao yabo kejo sahilisha ya enquête ilifanya wenu isahilishe iparise za information ya utongeza daula waone namna relio ne vano la demoro wa suite serikali wasinyi katiba la enquête déjà en collaboration avec UNICEF et les partenaires au développement. Les quatre UNICEF, les chefs de file, dans le cadre il y a ma partenaire. Alafu watia dezam kataba yo sinyo ata deja wahazilo kama madarjan saka mwerangu janvier taupara katuno global. Ye Croissant Rouge ya Komoro ne Croix Rouge ya Faransa waonana itandaya ili ufanya mjimliso waeze hazi zafanyishia mwezi 2020 ya makatiano ya howade wa coronavirus ikashwabaha ya udhukuru wa jawi za ladhimu zitulwantiani ikamben Said na Ahmad Mbaraka wa Kahadhir. Umuhimu wa mkensi uno ukadeuti ya dzitso harmwezi natija zalawa na Croissant Rouge ya Komori wamoja na Croix Rouge ya Faransa harmwai namna waswarifu wade wa corona rangu wa hudhuria vanonsiju ikadeu mwezi wa Marsi ya umwaha 2020 de Croissant Rouge na iwashangirizi wahe watianziani hazi zauwana na mtsangayo wa uwadi. Croissant Rouge ifanya hazi na Croix Rouge Française na Federation wafanya hazi afsanondo pia waonao zi actions za Croissant Rouge ya Komoro harma ne karongo desinfection ya zilikoli ne karongo desinfection ya zi bazari ne karongo ne kango mndo hafa onde ladhimu mwangalie tajiwe namna ladhimu be akakula ndrongo yojo kana udziro ujo kama ne mapesa kaya mapesa kayati namna ya matosha yojo kama nei wandu wafanya hazi wao ono wakati ya ladhimu aparhana kawasi ndongo maza namna ya detsajerizone leo rijuri zilekeza rangu mparihano wa coronavirusi Croissant Rouge ya Komori na iwashangirizi wahe watiankabwangwe iliuzi mahatui yimwanga wa corona.
Maranya warumia wa mawasiliano ya ile shirika la Comor Telecom ngwala umuo ile shirika linu ulawana neze swarafa za hao ni namna mawasiliano yaliyo makatiano baadhi ya hao waone aula ya ujitamka ili uone saizo watumainio zirekebeshewa ile shirika linu hafaida ya Maranya. Izrai zangu haruma ile shirika la Comor Telecom ne services za hao mitizi wano njema haruma ya generalite kati yokale o zila warambia o kasure ponde haruma ya tanti hatu si surtout ndasema informatis au kaya sujwa renderi hulu débit ya 1 giga au ya 2 giga au fur et à mesure de repas 512 avant que tu répondes na walangar libao comme il faut haruma inu ya 4G wakati ngartiao sha ngebidio mbake mahala ni specific yimdo ashindia kesiru kabala ngenda ondo eza kweli ngevezao sha tsindihini mahala na yo mobile ngambale telefoni hangu tunoshinda na biukaza no ngozangu ngazijirio balabiki changa manzunzungulie alafu kasu répondez pia la fumi mwe na dimu juzis est-ce que une négligence hau inu sinoja na bekanga bo incompétence sha mono kama ngabo négligence ya hezela zao au kaya couverture 1 kaiti mahala ni pia 2 wakati kao leo sezerekati zatu zinurikozi fanya hamao kwa zitene konti na zile za hindi ni chawo propose ya produit ndo jina uliokawa améliorer wala sisi wanao erreur wa lancer application ya mbao triple play estengo onu kana inu njema hukana wado lancer application hena wakati na bwata inurulo niyo kartushinda raigumia yo pour moi yo njema mjomba yo njema d'une part chayo tinjema d'autre part yo njema habo wanzao ike ngo harma ulemengu wa nouvelle technologie maana ke wapashia hande bonze huono ho haho ngawena ngorumyo ye fibre optique harma zinrwa jina ngawena connexion bala ngawena téléphone ngawena c'est-à-dire ngawena rongozi nji uzi bénéficier par rapport na connexion harma zinrwa jina walonizo ya woko Comor Telecom ulihongwa tawa shenkeze zenzi zila wa harma teknolojia ha waloniyo ike ngo haju yo normali watie ye fazino shayo tinjema waitie d'autre part parce que ikabla dimwa fanya taratibu walekezemba bititinu sisi rilonion orango ngese ile walenda harima parametres zinrwa jina hawenda harima mesures zinrwa jina za teknolojia. Barnamaji ya uhifadhi za athari za Shikomori Tilwanziani ni mudiru jimla wa hili dahu la nyitafiti na sayansi Senderes haruma majadiliano ya kitangazaji ya tayarisha haruma lesi walanzuani tawilu mzee Hamadi hasisindia haruma imihashirisho ya utanabahisha uhifadhi ya tarehi na uhifadhi wa jau majumba ya kitarehi. Abdalla Haribu na Mahafi Alawi. Haruma wakati au vita hununzuani umudiru wa Senderesi aengesa usikitifu wa umenyefu wa maizi wa hununzuani haruma mkomoleyo wa ya majumba ya itarehi ya Comor. Mengon mayo mkiru wa shababi wa mjini Msamdu na mkiru wa Oman wa mjini Domoni. Baadhi ya matata ya dega ngazijiriu haruma ya miji lesu alalinu linsisu alala mzima ila tusons watukufu Mwenyezi Mungu arjailia harumenti ngasina utajiri wingi wa athari haruma muji wa Msamdu na wadomoni futofanyisha hazi za uhashirisha na huonesa wanadamu huka majumba mordeyani deitarehi ya insi na wayo lazimu ya hifadhiwa. Athari zinu tiza Msamdu, tiza Moroni, tiza Domoni, tiza Itsandraya. Ranzira kubaliana sisi ne Maranya ne madhoma na wazirenga wenda waziti ya harmaleba ola dunia ukaizo ngazistahiki zike harmaize dhamana za dunia ya bunge la dhimuri elewa ukaya karna ujua ifanye kinyume rireje dozimenya vutoka taratibu stotulonziani na wataalamu wa hifadhiwo ya majumba na imikabala ya itarihi ya insi iliyo ambarasa kayamenyewa. Nchongo ikao kaitongia nziani ila sirikali ikevwa moja na wao. Narihifadhi hasonsi ngodi ngohi narbasau nartahen namna neze taratibu
za uruhusu ya maendeleo ya hensinu yafanyishie harmo upande wa heze athari hamande heli kaunde heli zijiru harma zensi zonti pia. Mikabala mengi na majumba mengi ya itarehi imengeha haivo ikao kaisrengeledziwa na ima haisendra na uzo dezaba kido ushahidi ya itarehi ya Komor. FC wanine Olimpiki ya Misiri mazama maili ya helesiwa lanzuani ya joshinda na ya finali ya hekupi ya taifa ijoka uresheha haruma ishiwanza shamaluzini mfumbili kabili. FC wani hashindi Jabal FC hamagoli maili kwa hata. Na hapa nulo rikaza ukifu ya taarifa habari na mbitse masi humema wadzimane ORTC.